Ftit minuti wara li l-Gvern ippubblika l-inkjesta dwar il-każ Capital One, l-ewwel titli ta' siti online kienu lkoll jirriflettu s-serjetà tal-każ. L-iktar konklużjonijiet ċari li ħarġu mal-ewwel analiżi tal-inkjesta kienu il-konferma li kollox waqaf wara li tfaċċi Feneka Adami, il-fatt li dan huwa każ ċar ta' ħasil ta' flus u dak li r-rapport intbagħat għand il-Pulizija. One.com.mt rapportat bit-titlu konferma li l-investigazzjoni twaqfet wara li tfaċċa isem Beppe. Il-Times of Malta Online għażlet dan it-titlu. Inquiry confirms investigation stopped when Feneka Adami's name cropped up. L-istess tvm.com.mt illi kellu dan it-titlu. Inkjesta tikkonkludi li l-Pulizija waqfet tinvestiga ħasil ta' flus meta skoprit li Feneka Adami kien direttur f'kumpanija. Il-Malta Today Online tat attenzjoni partikolari lil nuqqasijiet kbar mill-Pulizija li ma komplewx bil-każ dwar ħasil ta' flus. Capital One, serious shortcoming by police not to pursue money laundering case. Not excluded, investigation stopped when Feneka Adami's name cropped up. The Malta Independent stat l-ikbar importanza lil fatt li l-inkjesta ntbagħtet lill-Pulizija u l-FIAU kif suġġerit. Filwaqt li ċara kristallu wkoll kienet it-tweet tal-editur maniġerjali tal-Media Today illi qalek The story of Capital One is about fiduciary and money laundering and police inaction. Beppe Feneka Adami cannot run away from the truth. Feneka Adami ma jistax jaħrab mill-verità.